Malta mafjuża, korrotta, kera u bla morali, immexxija minn gvern kriminali. Dawn kienu biss ftit mill-ħafna aġġettivi użati mill-esponenti ewlenin tal-Għaqda Estremista Repubblika f'artiklu kontra Malta f'ġurnal barrani. L-artiklu, bit-titlu The Boom That Broke Malta, intervista fit-tul lill-esponenti tar Repubblika Manuel D'Elia u Robert Aquilina filwaqt li kwotat lill-avukat tar Repubblika Jason Azzopardi. Robert Aquilina, Jason Azzopardi, David Casa u Net News ferħu xandru dan l-artiklu bi prominenza. Mal-ġurnal barrani, Aquilina vvinta minn żniedu li waqt il-ġuri brabta mal-inkjesta tal-isptarijiet kien hemm xi vjolenza stil ta' mafja jew it-teddid tagħha. Hu d-deputat nazzjonalista Karol Aquilina ilmenta wkoll li tneħħitlu l-iskorta tal-pulizija minn wara l-bib tad-dar tiegħu, filwaqt li prova jagħti xifhem li l-allegazzjonijiet gravi ta' vjolenza domestika kontra martu kienu attentat mill-gvern biex iħamġuh, bla ma spjega li l-istess allegazzjonijiet saru minn martu stess u li imbagħad għażlet li twaqqagħhom. Aquilina saħansitra qal li filwaqt li fl-Italja l-mafja infiltrat l-istat, f'Malta l-mafja hija eletta. Fl-artiklu, l-esponenti tar-Repubblika ddefendew ukoll lil Jeremy Harbison, l-espert ewlieni fl-inkjesta tal-istarijiet, dak responsabbli mir-rapport li tiegħu tħallas iżjed minn 11 miljun euro u t-taħwit tiegħu. Il-ġurnalist barrani qal ukoll li b'mod għal kollox żbaljat fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex m'hemm xejn li ftelqa u periklu. Ma' Aquilina kompla sieħbu Manuel D'Elia, l-eks kap ta' segretarjat tal-Ministru Austin Gatt li ta' stampa negattiva ta' Malta bħala pajjiż ikraħ u korrott. Fl-artiklu miżewd bil-gideb tal-esponenti tar-Repubblika feċċu ukoll isem Jason Azzopardi fejn ġew ripetuti l-allegazzjonijiet giddiba li dan spiss jagħmel kontra l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà u l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Kmieni dal-għodu, l-istess Azzopardi kien pront tella dan l-artiklu fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook. One News informat li dan l-artiklu ippubblikat minn gazzetta bbażata fi Brussell beda jinkiteb qabel id-dibattitu kontra Malta fil-Parlament Ewropew, li ma dibattitu kien instigat mill-membru parlamentari nazzjonalista David Casa fejn ftaħar li kien ilu xahar jipprepara għalih. Issa ġie publikat wara li l-Gvern Malti rċieva kopja ta' sentenza maħruġa mit-Tribunal fil-proċeduri tal-arbitraġġ internazzjonali li jinvolvu lil Steward Healthcare li waqqet kompletament il-gidba li l-poplu Malti kien instera xi 400 miljun euro. Iżda f'dan l-artiklu kontra Malta ma saret l-ebda referenza għal din id-deċiżjoni.